de ma ye hunu ya ye kope na kira kwan abusuafo am ye ti ye papa yi na ne ba hye ne ti sabi area be stew why you visually number na ne afida ne ba hye na chi wo kodi dwa ne yere wo he asem no e ma no bi ete se opa no ontana ahukire ba opedwa ne agya enu ti na ya na me kire wei tumi so awale opa odwane agya no brank ohia no the most obi beka san senka be ma no so anko bedwane enti de yen onyame de wo bata no se ne boafo etika breti sey we janko da me ensa we nsuro nyame ewiase no ba bi aduro no no bankata chie na ne afra ne ba hye na chi emoya opa emoya odifo na ye nua be ma no ebi ni bedi nkoma akof ahwehwe de asie ya sabi na ni afra na ne yira dwane agya no a ono na ne ba hye na chi na abrabo na ye de kra na ni fra ne bai ejabet yana akasa de wate bache oba me show iso ame wo Bible Quran e be focus ya snap de he na ope the Bible ko ya sorry me na me wan kayo na me commented this na say the wejai tama ma me no ko e no me de let en ngo krampo uni an to biala a so de adwale nkola me nsasa kwa sorry peja ko soro abram pa mo ntwe ne mic na man aw ne ewurade nyanko be matewa ne bate ne so antomagu ne so area sini yo body me abet me akon ya me abet me akon mi kra me Bible sasem wa me be kan mi ni tro mi ndin tro no kre onyame boa me order abet madam ye hu video yi na eye ya sefim na me catch producer me de link ni send producer sai bg hwe papa yi yem fra no ni emusa na de kra akofa wo ha no aba de di kan ye de ni fra ya de ne wo ba cho dabi unya se ansa na eba ujini du se ansa na ya de ne eba mintimi amba plako penti na sano mintimi enchire se wo fie sei me 32 de na ya de ne bai na nyasa na menenete ada na me ko tama na ko school no ni na wo ma na miti ya me ya wo ma na miti ya me ya enti edu ba bi no me ofa ba ko na jele enti oba me ko enti me ba na me yesa masa ko biem enti anu mu na fe ahono me hu esibia na mene no me na mane mu se mane usia me usu sa enti amba pra ko penti obi bi sa me ba untimi nchiri hu esibia me isi a chere se bia bibi na to so ana se bibi na bo mene no so ya say wani ni mienu nyina ice cruise pacha se hu hwe kura da bi e ba e pa edum pa no fie be se ni se me kan dia mfa se be mfie dunum ni ene dum kura pacha wo yiri ya wale na one ne wo mei wo wale na ni fra ni mu ana wale na wani fry me wale na mani ya me ya dada it what onim se wo yale ene wo wale wo pacha ena ma wo nkoda sen miensa mienu yete akonnwam ne keto oti usui pacha kwala fe e mai wa mienu be ma baako me pacho entesa pacha sa keto e oti usui ni fie sen miensa wo yire kona keto enu anya sen wo firi unche dwane akono nen keto enya fie sen okay ise no fanso kwa bosom insoni nti like den ofiri unche kwa emi akon ma mpacho the mianga sa me fantini no so ye achimni enti wa gumani mu ase wo frachim kro be so asubua achim da asubua bacho eti awon wati ni turu mu akwakwati baby oda ahwemu ankran na sa ne ka me kwa kope no ade chemi kwa yie because awon na me nam ko bi krom sa me fa kra road wa wada asubua bacho hono free na sister wa gumani mu ase papa your friend is saying Equiata bacho wayata bacho nata atiase nata bema ba ko no so tama enti eyeden na odwane jawsa enti menen na eba kumasia ana ne yete yedin ka betran pesete na yawo nkola ni na enti pesete no na editu ba nkawe kuma
tinkayo kuma no yekonya dan wo nkayo pan tinkayo pan no wana yata nti wo ma na yakọ me krum na yaba na yakọ na yaba nti yakọ nkayo pan no na agaja me se bebe yetu aba no market ne di na adada no emuwa nti obe ne se ukwade bia na wakodi na ode aba na msi yo mate nti ukwade di kan na beto ye ne me no na ukwade ne di kan na beto ye ne me no na oji iska mo to okwadi dwana ba kodi dwa ba mu dia yeduane pacha nti okwadi dwa no mba nti awie no me ho na madam fu bi frame phone to ka kira me se ga na me nam no mere na me se mere no ase wa hu no kan bi so awie na nani anje ho kura na me se ada wa yeden no ase bi hu na ofi pie no na nani anje nti samere de ha me fa mani ntufom na me se wa ka mate nti me ma anje andi nti oba fie no na oba frame wedam no oba fie no oba frame wedam no ana ndia oba na oba frame wedam na me ne wo kitchen wa na onangasa onya akọ na mtise nipa ne bisa ne ze wakoduru fie ntia hono na me je odi wo mitrim se dia nipa ne ka kire na je se wo twempena mema nipa boni onyanko be ma ni afira wudi ne yire nti me bisa no wanka no kure na osese wanka no kure nti no mu na ye de koye kurum nti koye kurum no na me sister Penny wo ho na me sister Penny obi be ka kire me sister Penny se edu ayimbela na kuma no one abranti we gina nti omo nkasa nkire na kurum ode omo aduane na omo ndi na omo asam de omo begu na nim asinti omo nkasa nkire no me sister bi sa na se ade nti na me sister ya kan me man ka bi am nti me sister ya gu na nim asese oya adwaman nti on wale bi ma asam na ni obi ambo no obi hanti asam na ni obi anya no hwe mama no godi a kire ya kokan no asese ya oya adwamafo eno osesa niema koyi ba ndi okọ no de kito we ni abai open na den koyi ba ma ne de mianum kanse manfa ne nko nti akire na ye koyi yebo ye kurum ho mfanti no ga jam se ode amanda no pani no bebre me na ode kito na kan ho na wakodi no pa nti no would better na what me akola nti ye na se na ye we ye na ono krampo de kan ho frade nti efia da nyimre no me ne kit ba me ekodu ho no no mo aba nti meme nda no meme nda no papa no no kofa abayo penini ni amento aduba na se keto anu so nyama ka ho na me ka kira me sister ze won da agu ya oye se me fa akwara nko nti me eya na me ye imagine se nka me de kito he ko ndi ma na me sister teta na teta me nja ye no na me fa omo nko fi na nkora no bobom so ye na se na me ho ba kire me nti me firi ye na se ko ye kura se nti akura na se no na me susu se nka me de kito ko ye no nka na banya adwen se bi na wasane chi no waba na aka se bi ho ya hwe na yaka nti omu ye wie ni wie na me sister mu na be kra se me sister de ko en hase o sa ko akra na me so me ni omu fa ka be kumasi iti he na wote nkwawe ho no se me tu aba akrofom afele akrofom ho na ha dan pa chan na wabusuafo no mu so mu kakra nkola bobo ho unua no mo ma ni ho me akọ me sister o na ketua we no me sister ya so obaje no onim ni nti no onko wa ya mi angasa mesim de na ko hom premium wa ya so obaje no so onko we asigana fo mu ye mobo na wani no doctor hwese ka ibetimi aye ho bibi ne starting fitiase no me din kan ko fin so me ko fin so sa na o se me dem ya na me ho kan bo ye se bacho ai nti e chere ho no me sa de besen ko konfa no chin so no sa na o mo kan ni te ho no sa ta na emre na nye nde se de so mutum ye ho jon nti o mo man complain se on be bibi o afa ho do mo kan se me nyo bi nso a me ma no so nhwema na se ka 70 me anko ba bia bio enti wo ya de na mudidi no na se na edu de bia na ye na mabantima na obi hu bi mu hia no ma ye mboa kakra ne edian se kwese de du nso a na ye kwa so ba bia ye de azam to mo anima no ma to kwale shama ne de bia betede ne oba no kwa wa frepe okwa na be ma no odi mienu we kwa ne na ofre me odi ombegu so ndi omfre bi otwe de bi na otwe mo fre ba kope ento on tan fre bi samodidi samo be ye den sane mane be ye den o mafoforo bi kan mane ho eno no me kofa no wanka nti akire na oka se wa wo ba ko bi so wankran no so sa waja no ho mo no po ni me bi akwara no nti wo hwa ajeme ni so me na bla no
enti say pa me ako ndam wo be ko kroma na obetra kumase ha Afanti krobe na mu free so no adwuma ko bo fiedu adwuma ko bro fiedu bacha o awurade afo wiase ede na wo betimi aye ye me ho metse awurade ye ma bi sei akoma ede na wo betimi aye mi ako ka wo betimi aye den Isusa nanka ya container bia nanka provision store bi mpa bacha nanka waye bacha yo na mebehwe arefo neba uni ablante ni friend no ba ande dan ye so asan kotre Japan say wonu de onye ni paketo boy onye ai edo business pa ayo na woni business ni ye onye ko ai enti obaye koso ya adwuma no ne yeso ye wa ha empanifo ne kwasem ni pasei wana ai enye de wati ni turu mu debi so de ani fra ba ne nam apesi okukum ni girlfriend na tifa na so ai enti abusuya mo hwe wiase papa ya sem ye meja na baba wa o si ufra chim no de kumani mu ase akuyata ni kwaze kan bo achim akuyata achim for de ma me no tete na wo de se watu menye sure se malady ofiri obi na okotena ho ana mi akọ ya chim ni apa na wo yire no na ne maame mo so e ba se o ma frew okọ fitiase no na me vende me friend o maame bora manese no ba no se no wai me poma kan sam na ngasa me se no ba no so wale bi mti okọ nti waba hwa na no se o ma ho no se on frew no se debi no se nde obehwehwe ma hu bibia owo nti mo hwa na maame no friend me se no ba no se o wonkran na mo se se o wonkran nkola yesu eje nkola na gu ni se e be ni dai maame no so say me ntwan no one na kasa de bi no be frɛ me obi an frɛ me bi ma wo dan na me ankasa me friend bi san say one na ka ko say no say na kuma toni no ba na say na kuma toni ma obaba be sin de maame no frɛ me bi mi say ade nkola no ba no ba be hwɛ nkola no ana say wa frɛ nkola bi san nkola na sin obi za bo so mi so ya me kan maame no so frɛ be sin de maame ne mfrɛ mu sa ne nana no ho te sɛn bacha dabi mi ako na yade ne maaye no sana wo uti na wa wo ye wadwuma akrakra bacha wo ye de na wudwale nkura miensa anopa ni frani me baba wa fefe a enam ne so aye hu ni dia mama na be kasa nyame be hira wate abaya nyame be hira wo papa wa na wo soli ni wadwale nkola mi ako bacha ebusuya adasa Albert adam ti se pa wo hawa wo de ba wo de abeda ne se de na wo pese ewiase ne Ghana fo ehwe wo no ebe ya boa wo se hawa ina se ya ba beda mu hu ya mo na mo so yimu na de ya pese ya no watumi aboa na ya container no ne nya ne magum no menya bi ahwa nkolai se aka ansa da na me hu bi am ne nkolai me de omo san eko o ha dan so bacha wo fie wura nyame hira no o fie hobi bacha your friend is saying bacha me nim ni din o ekra mo ni me nim ni din owo ayi ho awa akro from baba nyame hira why Allah o hira o pa abaya bra na me no ni nkomo kwankra fa so hu no abaya we de ho akọ September 22 e bai mfa ne ma wo e ba bro nyi ni sa hu nwi ho yo fefe blawenim papa udiri say Albert da binya wo mama udiri say me ba cho mi di the Rita mpacho an papa e da na oni nya encounter no me pa cho mi free say odi ba nche tina ejina wo ho eti be ba ye no me de meti buokrom duase ba me mama mo te akrofrom ho eti me kwasra me mama mo se me kobo miti wo ho eti me koya me kobo miti no na mama so oye cleaner o police station on carry ti no osone ma oba nam so we se meje ekofie ansa na maba ti meje niema na aye kona na papa e betwam na obetwam da bia bat na ma adwe ma me se e bia na yire Ghana de ma me fo kodwa ahomache nti e bia ode nkura no ekomo mo na menim se na ne afra ti ma me gina na me se ma aye kona niema mu odu no se papa yo ti no so na me se aden no se papa na ne afra na me se de bia so mo ko adwuma na me tie ni mu ho a obetwam but minim se ne ne afra
Intina said social media and so me will follow West Kakra. Na mka say okay ma. Me ntimi mwane da bia. Nti se obema no ho kwan ma video na akoto ehonum na adofo ahu no mo abo a na ne me frɛ no. Ti o kan story no nyina na metimi e de buy na o chichirim na so obema no ho kwan. Si that time no kra na opedan. Na opedan den a say onya baby plant na. Enna. Sa na koyeye. Na ubusa na se wo mantem ho no na omse na ne suban ti omso obi oye kan na sebi not nkawe ho de manko ho nti nkawe na wachinya obenya adan bi wa kurofrom ho no ti onya bi wo ho no na ndi 1 week mimi hu no but na kware asetena mu ba bi odane ade ho ye ba bi odano nyame adome ho ye but na fie wura ne se nkra ne ha adwin ti wotu o mo na afi no mo nya 3 days e wo sa fie ho 3 days pe no wotu o ya wura de nkola mu hye o mo weye mo de mo nim ba bia mo papa gina mo de mo akora bia nim sane papa e milonia no opie ba to twalu problem no ai o ba twalu problem mo nim ba bia mo gina enti mpacho me ne me maame ene me papa na mo ko pache o ne ko pache o ti pache o ne fi run se wati ti anza ndi 3 days ena be man e ko to wo mo toilet nim this afọ ani ko school ni ba be man ewurade nyankopon eti ema papa ni bufu ye so mo frifie ho na fie ho no so bia na omoti no enam se na ni sika so an valanda nim nsu oba so no aduan wo dem enam se hu se na ni na fra no se ejakura eto ho a wo hu ye takoye nsem bebre ti amwade ohia bi ti first day ni de me posti ye no man ko online ti ade chin no bi frɛ me free abrochire no my 500 nti ehwa na ene ye fast na me de koye na me de koma papa na no mu ni gas na ene me kofele gas ene ade e ma no nti me koye no na se ene ama ni ho nnuane ni ho timia me toye mo ne ahwamba na me so obi na sende man ka se eyemia nyame shira ba ya fefe amen nti efitimu ana adofo ye mo ankakra na yenya adan omo han dan e man they so han for how long ye han ye koye no ma me no say 2 years but no hwe nanima no de 1 year kan ho ye di kan ko pe dan ni bi nipa ne ka so de be ma ye mu ho ana amanfo ka se dan kama na opese odi man frani onye ni ye nti wan fa ma ye ese abroche fo nso mo po number ba fefe anya no tu no bai mo de mu gu ho abebi ebi no adwama adodro le mo se no komo an no tu no bai yani bra ye pe mwade amano je se oba wo ye den me pa cho me ba enche ase papa na waje me time nyina boso me pese onya ba bitina ni ma hu se ni problem enka me de hu bi na mi shira wati amen na mi shira o kana ni abai wa pa hu mi hu fefe ntre mi akọ madam etu wo yere ba wo be san age no ana wo de oba wo de wa wo be je no wa if there's under me say they say they could do the bad and they met me I can say bia ana wenya girl oh dabi so bana nanka saje no fun so tum dia me de wo be je no enkola ni nti ko so ntimi nhwe wom ena me de me wan se nti o ma ne mo kla dabi emu bag ketwa ba kokron fama da wudu bre wi ana abadwafo abem na mo a mo pese mo ye yadom no abije monye momo number no maye ne emfanto so ya mi akom o yere woni ne wo hono na sabi oyobi a obi be kase na oye memasem ana wa hunu sa kwan no bi so ane na me hu bi ya me yakaka ho asama invitasi na me na ho ne ade na komode na aho kire nti ana but minim na de kompetent ha kan na okoye sa na me pa cho utimi ne no di agoro mpem asere ye ajami akoye akai ajami akoto tietie sa na topam den anya asem ketewa ai atopam den na chi police na utumi service no kama mi akọ ana ose mami wajene ya na usunu wanza wosre mama wasre he achim police na utumi usono kama ana miti order you court
na tumi ene agya ba ku bi die ye akuyata wa gu nipa ni mu ase o achema subuya oh ewurade nyankopon enfa bi nyese de nyame behwe wate yako wa abawtirim se wo be ye ho bone pen se bia pesen ka wo ku hu kora na saade na abawtirim pen bachai oh abawtirim so pese wo ku hu bachai nenka nkura wo be ye o modai eno de mane mawtirim wate amedi onno ye niema nyina eno ti ne yenso ye wo hai ye beboa wo enmane mawtirim da Emma, yes, what about better idea? So, do you manchia? No, dear. Where do you and then you do uncle? What did you crab a bull? Are you A man of Banchiniano? always in trust? Me pacho momo number nunye, Yamu Fanto Somayen 0598 559 802 0598 559 802. Yes, sir, wait, dear Momoye. Near more contain ni enko video enfa meto so se papa ti anon na wo yesa onyame nso obehira wo abusua ye wo sika ne ma bi se ne enfa moa wo Semalidi. Mr. Champions